William Ruto augete agukuithia mung'ethaniro murigo wa kuguoyogia aigithia kuma nja wa bururi aria mari na matanya ma kuigithia guku bururi-ini ende makihahurwo ni mururungano. Thiko-ini yake ya keri icera-ini gitaro-ini kia Nyanza kaunti-ini ya Homa Bay, President atitirithetie ati thirikari yake ndiri gicigo iguthutukania tabarira-ini cia uthii wa nambere gutekumakania mithingi ya uteti wa muingi wa gicigo kiu. Wangari Maria wa Muigana no ratuhingura mohoro maitu. Thiko ya keri icera-ini riake gitaro-ini kia Nyanza, President William Ruto acerete kaunti-ini ya Homa Bay kuruguria tabarira citiganite cia ukuria iria ni hamwe na gwikirwo rami gwa barabara ya Mbita gutuikania Sindo Kiambu ya guthie nginya Sori Magunga. Hatujakuwa na barabara ya kutosha. Akiariria aikari tauni-ini ya Sindo, President Ruto oretie aikari kuregana na mirurungano iria ikoretwo igitongorio ni mwahu wa mung'ethaniro, akiuga mirurungano eno ni iramurituhiria wira uria akoretwo akiruta wa kuha aigithia kuigithia guku bururi-ini. Unajua nikiwa huko Ulaya wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita na ni mahali ya fujo na ni mahali ya watu inaharibiwa, mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Miario eno yukite riri mutongoria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Coalition Raila Odinga akoretwo akiuga mirurungano ni gucokereria kungikinya miario ya uiguano ndikugia na umithio. Sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani?